mu by'ukuri twe twohereje Nuhu ku bantu be turamubwira tuti burira abantu bawe mbere y'uko ibihano bibabaza bibageraho. Aravuga ati yemwe bantu banjye, mu by'ukuri nge kuri mwe ndi umuburizi ugaragara, nimugaragire Allah munamugandukire munanyumvire. Nuhu alayhi salam niwe ntumwa wiswe rasul bwa mbere y'abandi bose, kandi rusul ni benshi, ariko wahawe iyi sifa ya risala yo kwitwa rasul wa mbere ni Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam rero ni mwene Lameki mwene Matushalki akaba ari mwene Khanukh ari we Nabi Idris alayhi salam. Nabi Idris akaba ari mwene Yardi akaba ari mwene Mahlayel akaba ari mwene Kinana akaba ari mwene Anosh akaba ari mwene Shefi niwe bucura bwa Adamu alayhi salam. Urumva ko kuva kuri Nuh ukagera kuri Adamu alayhi salam harimo abantu batarenga 10. Abamenyi batandukanye barimo Hafiz Bun Habani Abi Amama bavuze ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yavuze ko hagati ya Adam na Nuh alayhi salam harimo ibinyejana 10. Iyo uvuze ibinyejana 10 humvikana imyaka 1000. Ikinyejana kimwe imyaka 100. Nuvuga ngo hagati ya Nuh na Adam harimo ibinyejana 10. Uku niko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze. Hanyuma Ibn Abbas ni Abdullah ibn Abbas wakavuga ko abantu babayeho kuva kuri Adam kugera kuri Nuh alayhi salam bari bahagaze kuri tawhid, bari bari kuri Islam, bari bakiri kuri fitra sahiha. Nuvuga ngo bari bakiri ku myemerere y'umwimerere. Ibintu bya ibadatul asnam, gusenga amasanamu n'ibigirwamana byari bitaraba. Kuva kuri Adam alayhi salam ukaza ukagera kuri Nuh alayhi salam, abantu bari bakiri kuri tawhid, bari bakiri kuri fitra, bari bakiri kuri karemano. Imana yaremanye abantu kamere yo gusenga Imana imwe rukumbi. Gusenga Imana zitandukanye ni bid'a, ni ikintu cyahanzwe cyaje nyuma, ariko fitra ni Allah yaremanye abantu ni gusenga Imana imwe rukumbi. Ari nayo mpamvu muri Islam twigishwa ko uvutse wese avukana fitra, avukana karemano. Iyi ni imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uvutse wese avuka kiri kuri karemano, kamere karemano ya indi Allah yaramuremanye. Noneho yamara gukura ababyeyi be bakamugira ibyo bahisemo. Yuhawidanihi akavamo umuyahudi, wayunasiranihi akavamo umukristo, wayumajusanihi akavamo umumajusi n'ibindi. Ariko ubundi umuntu wese kullu maulud uvutse wese avuka akiri kuri karemano ye. Abantu batangiye kunyuranya na gahunda isukuye, batangiye kuva kuri tawhid, batangiye kujya mu bintu by'ibigirwamana kuva ku gihe cya Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam niwe wa mbere wiswe rasul nkuko twabivuze, atumwa ku bantu be bari batuye muri icyo gihe, kubera ko bari batangiye kunyuranya n'ukuri, batangije gusenga ibigirwamana. Mu mvugo zitandukanye z'abamenyi hari abavuze ko Nuh alayhi salam yatumwe, nuvuga ngo yahawe risala, ubutumwa afite imyaka 50. Abandi bati yari afite imyaka 350. Abandi bakavuga bati yari agejeje mu myaka 480 nibwo yahawe wahi yo gutangira gukora da'wa, nkuko Nabi Muhammad yahawe risala afite imyaka 40. Buri ntumwa zagiye zihabwa risala, ubutumwa mu myaka runaka. Aha ni abamenyi, ni judi z'abamenyi zigiye zitandukanye bavuga Nuh yaba yaratumwe
yarahawe ubutumwa yarakiriye wahayi afite imyaka ingahe? Hari abavuga 50, hari abavuga 350, hari n'abavuga 480. Igihe kizwi neza nicyo Nuhu alayhi salam yamaze yigisha, yamaze akora dawa. Icyo nicyo kizwi kuko cyanditse kivugwa muri Qur'ani ntagatifu. Nuhu yamaze imyaka 1000 ukwemo imyaka 50 ariho yigisha abantu. Uvuga ngo atangira ivuga butumwa yarikoze igihe kingana n'imyaka 950 abuza abantu gusenga ibigirwamana, abakura mu buyobe, abashyira mu rumuri. Icyo ni igihe cyavuzwe n'Imana muri Qur'ani ntagatifu, kingana n'imyaka 1000 ukuyemo 50 hagasigara 950. Nuvuga ngo iyi ntabwo ari imyaka ya umri wa Nuhu alayhi salam, ni imyaka yakozemo dawa. Nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvuga ko we dawa yakoze imyaka 23, ariko we yabayeho ubuzima bw'imyaka 63. Nuhu alayhi salam yakoresheje uburyo bwose mwivuga butumwa, ahamagarira abantu kuyoboka. Yakoresheje imbaraga nk'intangamugabo. Yakoresheje ururimi rutomoye, al-lugha al-fasiha, ururimi rwumvikana, rutariho uburema, rutariho urujijo, ururimi rwumvikana. Akoresha ubuvanganzo mu rurimi, ubuhanga, kumenya kuvuga, akamenya gukora tarkibul jumal, kumenya gupenga amagambo yumvikana, amagambo ari baligh, amagambo yumvikanira buri wese. Ko ari umuntu ushobora kuvuga amagambo menshi ariko kumva nta kintu urimo wumva. Hakaba nundi ushobora kuvuga amagambo make wowe ukumva ibintu byinshi, undi kuvuga amagambo menshi ukumva mu tuntu dukeye. Ibyo nabyo n'ubuhanga, n'ubuhanga ku bantu bize balagh. Nuhu alayhi salam rero iyo mpano yari afite ubuhanga bwo kubwira abantu kandi akababwira ibintu byumvikana. Yari afite ubwenge buhanitse muri dawa, muvuga butumwa, agatanga n'urugero mu bikorwa byiza by'intangarugero. Yicishaga bugufi birenze urugero. Yari afite ingeso nziza bihebuje. Hamwe n'ibyo byose abashoboye kwemera, bakumva, bagakurikira babaye bake cyane muri icyo gihe cyose yamaze agandura abantu. Nuhu alayhi salam yaciye mu nzira zose zishoboka, asaba abantu gukoresha ubwenge bwabo, abasaba gukoreshwa n'amarangamutima, abasaba kugaruka kuri karemano baremano, abasaba kwibohora imico yose mibi n'ingeso mbi n'imigenzo ya gipagani, abasaba kwibuka uko base na basekuru bari bahagaze kuva kuri Adamu kugera kuri bo, kugera ku gihe cyabo. Ababyeyi babo bari bahagaze bati, bari bakiri kuri tawhid. Iby'ibigirwamana rero byatangiye ku gihe cya Nuhu ariho, baramutungura, barabyihangisha, batangira ibintu nk'ibyo ngibyo byo gusenga ibigirwamana. Turaza kubibona mu mateka. Iyo byamusabaga kuvuga yeruye, yareruraga. Byaba bimusaba kongorera, akongorera. Nuvuga ngo Nuhu yakoreshaga hikima cyane. Mu cyaro baravuga ngo likulli maqamin maqal, buri hantu hagira ibihavugirwa. No kuvuga ngo we niba yarasabwaga kuvuga cyane, yavugaga cyane. Byaba bimusaba kuvuga buhoro bitewe n'ihali n'ahantu, nabwo agakora uko nguko. Iyo yasabwaga kubabwira ari ninjoro, yababwiraga ninjoro. Byamusaba kuvuga ku manywa, gutangira dawa, kwigisha ku manywa, akabikora ku manywa.
ubutumwa bwa Nuh alayhi salam bwumvikaniraga buri wese, yaba muto cyangwa mukuru, yaba injiji cyangwa injijuke. Ibyo byose ntacyo byigeze bihindura abantu bari kumwe nabo, nta nicyo byigeze bibabwira, nta n'akantu na gato byigeze bibasigira mu mitima yabo, ahubwo byabongeraga kurushaho kumwigomekaho, bagapfuka amatwi yabo ngo batamwumva, bakanipfuka mu maso ngo batamureba. Ahubwo shayitani rajim yakomeje kubumvisha ko ibyo barimo ari byo bizima, ariko kuri ari ryo terambere rijyanye n'ibihe bo bagezemo. Naho ibyo mu bihe bya Adamu ni ibintu byakarahanyuze, ni ibintu bya kera hatakigezweho. Ko niko shayitani yabateragamo. Shayitani agakomeza kubumvisha ko n'umuntu wigisha iby'icyo gihe akiri inyuma, azana ibintu biri demode ukuntu, kandi nta nivo y'imyumvire afite. Ubwo rero arababwira ko nta myumvire mizima afite. Abantu banze intumwa y'Imana, banga n'ubutumwa, basuzugura buri wese wakurikiye intumwa y'Imana Nuh alayhi salam. Imana subhanahu wa ta'ala iragira iti: qala Nuh rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سورة النوح كفكري آية قطعنا كجرى كري آية من كبيرة. نوح عليه السلام يبقى نجا سنتي rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Nyagasani Mana nigishije abantu banjye ijoro n'amanywa, falam yazidhum du'ai illa firara. Ubutumwa bwanjye nta kindi bwabamariye uretse gukomeza kumpunga. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, ngo uko ndushaho gukomeza kubahamagara ngo ubababarire, jalu asabi'ahum fi adhanihim, binjiza intoki zabo mu matwi yabo, wastaghshaw thiyabahum, bakipfuka imyenda yabo mu maso, wa asarru wastakbaru istikbara, bakinangira bakagira ikiburi kirenze. Ibi nibyo yabwiye Imana nyuma y'igihe kirekire amaze kumva ananiwe. Ya myaka magana ngahe yose ayimaze, niwe yatangiye kubwira Imana kuyisaba. Thumma inni da'awtuhum jihara, ikindi kandi nabahamagaye kumugaragara, nabakoreye dawa kumugaragara, nababwiye kumugaragara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, narabatangarije ndero ndanongorera, uvuga ngo uburyo bwose ndarabukoresheje. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ndababwira nti nyamuneka nimusabe Imana imbabazi kuko Imana ni nyiri impuhwe ni nyiri imbabazi. Yursilis samaa alaykum midrara, nimusabe Imana imbabazi, Imana izabahindurira ikirere iboherereze imvura nziza y'amahoro yo kuza kubereza imyaka yanyu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Imana izabaha imitungo ibahe n'urubyaro. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, izabaha imirima yera ibahe n'imigezi n'inzuzi. Nimukora istighfar, mugasubira ku Mana, mukareka ibyo bigirwa Mana, mukicuza, Imana izabakorera ibi byose. Ibyo ngibyo ntacyo byigeze bibabwira. Wa qawluhu ta'ala, ahadi Nyagasani aragira ati:
qala nuhu rabbi innahum asawni nuhu yakomeje kutakira imana yibwira ati nyagasani imana innahum asawni bansuzuguye wataba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara bo bahisemo gukurikira ibitabafitiye akamaro bidashobora kugira icyo bibongerera bitagira icyo bibongerera mu mitungo bidafite icyo bibongerera no mu rubyaro uretse akaga n'amakuba wa makaru makaran kubara nuvuga ngo bakomeje kwinangira no kwigomeka nta kindi nicyo bampembye وقالوا لا تذرون آلهتكم نوح niwe ubivuga arabaregera imana nyagasani subhanahu wa ta'ala bo bakomeje ngo kujya babwirana iyi ni qaumu nuh n'abantu bo kwa nuh ngo baravugaga ngo la tadharuna alihatakum ngo mwebwe ntimuzave ku mana zanyu ntimuzave kuri gakondo zanyu mwebwe mumure kuri ibi kandi n'ubu ngubu biriho bariyo babona aba bandi bahitamo gusenga imana imwe rukumbi batafite icyo yibangikanije nacyo abandi bagahitamo bakaboneza inzira y'ibigirwamana n'ibintu bitavuga bitanyeganyega ni nk'ibi byose bisa nk'ibi byose waqalu la tadharuna alihatakum ngo ntimukareke ntimuzave ku mana zanyu wala tadharuna waddan ntimuzareke imana yanyu yitwa wadda wala suwa cyangwa si yitwa suwa wala yaghuth cyangwa yitwa yaghutha wa ya'uq na ya'uq wa nasra ibindi bigirwamana bari bafite bingana bityo hari wadda suwa yaghutha ya'uqa na nasra byari bigirwamana by'icyo gihe byari bifite aya mazina n'inkomoko y'aya mazina turaza kuyareba وقد أضلوا كثيرا فانغو بارا يبجي cyane ولا تزد الظالمين إلا ضلالا فانغو inkozi z'ibibi nta kindi cyakwiyongera kuri bo uretse gukomeza kuyoba iyi ni surati nuh kuva kuri aya 21 kugeza kuri 24 kuko twabivuze surati nuh yose aya 28 ziyigize zose ziravuga ku mateka y'intumwa y'Imana Nuh alayhi salam wa qawluhu ta'ala ahandi nyagasana kagira ati wa qala nuh yaranavuze ngo rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyar nuh yari yasumbirijwe byarangiye aravuga ati nyagasani Imana la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyar ntugire umukafiri n'umwe usigaza ku butaka urimbure innaka intadharhum nyagasani Imana nugira n'umwe mu bahakanyi usiga kuri iyi si yudullu ibadaka azayobya abagaragu bawe wala yalidu illa fajiran kafara kandi nta n'ikindi bazabyara uretse inkozi z'ibibi nkabo nkabene wabo ivuga ngo Nuh alayhi salam yagezaho asabira iyo qaumu kurimbuka yose igafutika igahanagurika kuri arudi abantu bagatangira ubushyashya ni nako byagenze turaza kubibona iyi aya ni aya 26 na 27 ya surati Nuh alayhi salam niye mpamvu yatumye basenga rero ibigirwamana gusenga ibigirwamana ni bid'a yatangijwe na qaumu Nuh bari bamaze guhakana kuko tubibwirwa na Abdullah ibn Abbas kumvugo y'Imana igira iti waqalu la tadharuna alihatakum wala tadharuna wadda wala suwa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra ya mazina y'ibigirwamana byabo Abdullah ibn Abbas aragira ati ayo mazina naye abantu beza bahozeho bari abantu beza ibadullah salihin mu'minun bari abantu beza bari bariho muri qaumu Nuh kuko Nuh alayhi salam yamaze imyaka myinshi cyane hari abantu bagiye bamucaho bahita hazi izindi generation gutyo imyaka 950 niyo yamaze muri da'wa mbere yuko atangira da'wa Nuh yari afite indi myaka na nyuma yuko asaba adhabu Nuh yamaze indi imyaka ya Nuh muri rusange Allah subhanahu wa ta'ala niwe yizi iyo twebwe dufatiraho ni 950 ari mu gikorwa cya da'wa kivuga butumwa Abdullah ibn Abbas yaravuze ngo ayo mazina naye abantu beza bahozeho muri qaumu Nuh bamaze gupfa
shayitani atangira propaganda ze, yigisha abasigaye ngo mububakire amashusho yabo aho bakundaga kwicara, hanyuma muyabitirire. Abantu barabikoze, bamaze gupfa shayitani akoresha ababasimbuye, abateramo imyumvire yo gusenga bya bigirwamana, bya bisitati bihagaze aho ngaho byitwa ya mazina Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Noneho generation yabyubatse siyo yatoje kubisenga, ahubwo yakurikiyeho niyo yahutereyemo kugira ngo bajye basenga biriya bintu. Shayitani abumvisha ko abo bantu babo nibo bazanaga barakati, imigisha mu gihugu, imvura ikagwa, imyaka ikera, ababyeyi bakabyara, amatungo akabyara. Nuvuga ngo ibyo byose byabagaho kubera baraka z'abo bantu babo babaye icyo gihe. Kubera iyo mpamvu ntabwo abantu bagomba no kubasenga, ahubwo shayitani bibateramo, abantu biragenda bibajyamo. Uko nguko niko mwene Adamu yatangiye gusenga ikitari Imana subhanahu wa ta'ala, agafata ikibumbano, amabuye, akayapfukamira imbere, akayatakambira, akagurisha ubwenge bwe bwose mu bidafite icyo bimutwaye cyangwa bimumariye. Ibi turabivuga muri Qawmu Nuh, imyaka myinshi cyane itabarika tutazi ko abantu nibwo batangije ibi bintu. N'uyu munsi abantu barabumba ikintu bakagitereka hari, umuntu akajya imbere agakora tawadu, akicisha bugufi by'indengakamere, akakibwira amabanga ye yose abaho. Iyi ni dalali mubin. Ubu ni ubuyobe buri kumugaragara. Ubu ni ubwenge bugifunze budafite kwibohora. Mu gihe cyose cy'imyaka ikabakaba kuba 1000, Nuh alayhi salam yeretse abantu be ibimenyetso by'Imana, Imana y'ukuri bitabarika. Nabo bamwereka ubuhakanyi n'ubwinangizi ntagereramo, kugera naho bamubwira bamusuzuguye ngo hamwe na dalili zose yatanze, burhani n'ibiki, abantu bageze baramubwira ngo ya Nuh, yewe Nuh, qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Ngo we Nuh, wowe wamaze watugishije impaka, wakabije, warengere no gukomeza kutugisha impaka. Ngo none fa'atina bima ta'iduna, ngaho tuzanira ibyo urimo dusezeranya niba uvuga ukuri. Impaka zawe zirarenze, uraturambiye no gukomeza kutugisha impaka, birakabije. Sasa ibyiza ngaho ibyo ngibyo urimo dukangisha, iminsi udutega bizanye. Niko babwiye intumwa y'Imana. Qala innama yatikum bihi Allah in sha wa ma antum bimu'jizin. Nuh alayhi salam akababwira ati Allah subhanahu wa ta'ala azabatungura mwebwe, kandi mwebwe nimushitse n'umutamiro, ntimuzamunanira. Mukomeze mwirangire, mwigira amabuye. Allah niyizira, igihe nikigera Allah kiyizira, mwebwe nimushitse n'umutamiro, ntabwo muzamunanira. Wala yanfa'ukum nushi, inama zanjye ntacyo zibamariye. In aratu an ansaha lakum, ngo kandi Allah niyizira, igihe nikigera Allah akaba ari wiyizira, inama zanjye ntacyo zizamara. Igihe Allah subhanahu wa ta'ala azaba ashaka kubakosora. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Izi aya zo ziboneka muri Hud, ariko zikaba zivuga ku makuru ya Nuh. Ziboneka muri sura ya Hud aya 32 kugeza ku 34. Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubona ko
Nuh alayhi salam bamurembeje ko amaze kugoka kandi abantu be barinangiye, yahishuriye Nuh alayhi salam ko adakomeza kubataho igihe. Imana igira iti fala tabtais bima kanu yafalun, Nuh we wigira agahinda kubyo barimo, kubyo bariho bagukorera. Wowe tuza wigira agahinda kubyo bariho bagukorera. Wasna al-fulk, genda ukora ubwato. Bi'ayunina, urabukora bi'ayunina, urabukora tubireba, turakwigisha no kubukora. Wa wahyina, kandi turaguha wahyi, turagushoboza, turakwigisha gukora ubwo bwato. Fallahu yaraka wa yuallimuka kayfa tasna'u, ruvango Imana subhanahu wa ta'ala irabireba ukurimo kubukora. Allah haye Nuh amabwiriza, ruvango aramubwiye ngo ukomeza guhangana n'abariya, ubabwira ngo qala Allah ta'ala, ubabwira ibiki byihorere, niba utarabivuze warasibye, ahasigaye wowe genda unkorera ubwato kandi urabukora kuri ilmu nguha. Ruvango Allah subhanahu wa ta'ala agiye no kwigisha Nuh uko agomba gukora ubwo bwato. Ubwo bwato bugomba kuba bumeze bute? Ni ubwato bwitwa inkugi, mu rurimi rw'icyarabu bwitwa al-fulk. Al-fulk ruvango ni as-safina al-kabira, ni ubwato bunini cyane bwa rutura, bugomba kuzajyamo qaumu y'icyo gihe yaba mu'minun n'ibyabo byose. None Allah arangije kubwira Nuh ibyo agomba gukora. Allah abwira Nuh, aramubwira ngo wala tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun, ngo kandi ntuzagira icyo umbwira kubahuguje kubera ko bazarohama bose. Yani ntuzazana ibintu by'impuhwe n'imbabazi ku mwana, sijuyi ku mugore we. Wala tukhatibni fil ladhina zalamu, ntuzambwire kubahuguje, ntuzagira icyo bambwiraho. Innahum mughraqun, bose bazarohama. Surati Hud aya 36 kugeza kuri 37. Icyo cyari gisubiza Imana subhanahu wa ta'ala yasubizaga Nuh alayhi salam ku busabe yasabiye abo bantu. Kuko Nuh harawe yageze arasaba, fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir. Nuh yarageze amanika amaboko abwira Imana ati, ahamagara Imana ati, Mana anni maghlub, jewe ndananiwe, fantasir, tabara, ntabara, jewe ndananiwe. Myaka 950 umuntu abwira abantu, yahaguruka imbere yatangira gutangira tahmid alhamdulillah wa salatu, bagashyira intoki mu matwi. Mwumva uko intumwa z'Imana zahuritse, intumwa z'Imana zarahuritse, abantu bakipfuka mu maso ngo batanamureba, banipfukura bakamuzomera. Ari intumwa y'Imana, ari rasul, ulul azmi min ar-rusul. Kubavuga butumwa iri ni isomo baba bagomba gukuramo kugira ngo babashe kwihangana. Fadaa rabbahu anni maghlub fantasir. Nuh yahamagaye Nyagasani aramubwira ati, jya ndatsinzwe, ndarushye, ndananiwe, fantasir, tabara. Iboneka muri surati al-Qamar aya 10. Qala rabbi inna qaumi kadhabun, yaravuze ati Nyagasani Mana, qaumu yanjye, rubanda yanjye barampinze, banciye amazi. Faftah bayni wa bainahum fathan, curubanza, kemura ikibazo kiri hagati yanjye nabo. Wanajini wa man ma'iya min almu'minin, urokore n'abari kumwe nanjye mu bemera Mana. Iyo iboneka muri surati ash-Shu'ara aya 117 n'118. Bivuga ngo hari andi masura abonekamo amakuru ya Nuh alayhi salam atari muri surati Nuh. Surati Nuh ivuga amakuru ye yose, ariko bitabujije ko no mu zindi sura nkuko turiho tubibona muri suratul Qamar hari amakuru ya Nuh twumvisemo, muri surati ash-Shu'ara hari amakuru, na surati Hud harimo amakuru ya Nuh. Uko niko Qur'ani imeze, ni nawe utaratibu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasize ategetse abanditsi ko bagomba kuyandika uko nguko. Ntabwo yategetse ngo bayapange ku murongo nkuko
yose avuga ikintu kimwe. Bayanditse bakurikije uko Rasul yasize bibabwiye. Nuh alayhi salam rero ubwo yatangiye gukora icyitwa inkuge. Inkuge ni uvuga ngo ubwato bunini bwa rutura. Imana yategetse Nuh gukora inkuge butigeze bubaho mbere y'icyo gihe. Uvuga ngo ubwato bunini butigeze bubaho. Bamwe mu bamenyi bavuze ko Imana imaze kwakira ubusabe bwa Nuh alayhi salam yamutegetse gutera igiti azakoramo inkuge. Nuhu atera igiti agitegereza imyaka 100. Imana yamutegetse gutera igiti kizakorwamo ya nkuge. Nuhu atera igiti arangije aragitegereza kirakura kibinganza amarumbu amara imyaka 100 agitegereje.